kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli do Elma Arwar ki mat bakong sang jong khubor man ta step ka afro tarik unai tung kilong yawe menteri rang badu kari Narendra Modi ki pai ba kari ban pelong ke jingkut jingmut bakentang ha ka jingakhi ya ka amrit mahotsav shimenta menteri kampo yang jong kari Amit Shah ha ka jingthung ding hawa shari hasora Safulai kelurut kita dapat ai ya ketika ya dah COVID hakari India hakaba safun rolak ngut kita kibra shimla ketika tanghin kesni but sasan spa khandai pnyongut yo COVID khat khandai tanghin kesni hamigalaya kot aspa frangut barklat chpongun haswa bani chaki khubor babnya tungin sangap shwa ya kini kijin pemlam namar kajing nang bun kibliu kibiyo ya kajing pang COVID khat khandai nikin tu ya kining sangap ki jongni bakin mungkin sting henry ban but tikna ya ki kendon ka kot khia ban naga benda kitu kiladap substance nem shajong bat kiladap bang ay ya ketika jong kwat ka beningkong kemau bende ban ay ya ketika jong kwat ka baar ha ka por balabu shongkhop bat fikir ya lagi da ka babut ya kini lightly ki komle ki basuk dan ya kajing na khmat nemas penjingai iwe pat bat kham pikir ba ban ya kho ya ka khti bat khman naga benda kajing tip ki ba khambanya kibaya dei ba COVID khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number not iwe are like khandai no pra not sound rio lami ha number iwe not no san ban naga benda ka jalla megya ki helpline number ki dei shispa fra but iwe not no non ki khubor ki babnya menteri rang badu kari Narendra Modi ulayawer ya kibliu hakari ban pelong ke jingkut jingmut bakentang ha ka jingrakhe ya ka amrit mahotsav khnang bakari kanong ka ba hakmat ha ka jinglet jungi bat haki eke baro Narendra Modi ula ongru bangidei banyak syakmat bat ka mantra ka balong nation first always first ne ka riakmat bat boro-boro rahman haba ajingkran hak program man ki baat hak All India Radio hingisni Narendra Modi ula ong bakum ka quit India movement bat ka barat Choro andolan ka balai lam daw Mahatma Gandhi kunta baro kining India ki de banyalam ya ka barat judo andolan susu Narendra Modi ulang ru bade ka kamlam jombaro kining India ban pentikna bikikam ki jongi ki de ban kintiu ya kari habaro kiliang menteri kampo ing jongkari Amit Shah hinin kesni kabadai kesni kabaar kabawlawan yo kujat sa kajala milayang ula sim benda ha kajing thungding hawa shari soara kabalong kumsi benda jong ka sora afforestation project na kabenta ban penne pensa ya kami mariang haba ajing kran ha kani kesni Amit Shah menteri kampo ing jongkari ula ong baki para military forces jongkari kinthong hadu shiklur li utengai dieng ha kini kesni ki banwang bar ula kunturu ya ki baro ki pai ba jongkari banyangat ya sipai ha ka bayde bat kani kakam susu Amit Shah ula ong ru bak sarkar jalla lem bak tanat donor haringkat kecingit railang bar ka North Eastern Council kin pengkala ya ka sispa hektar jong jaka ha soala sa ka khlau ha ka jingut ka banong kumba sampok lo tingkai hadin kajing ap kababun bengai kisang balang beper jong kajalna kilayo ya kalat banyak kendo ya menteri kampo yang jonggari Amit Shah hakamit jong kasingsa jan henry menteri kampo yang jonggari uklim ai kanu kajing kular halo kajing penrekam ya ke inline permit hakajala bat konta na kayang kisang balang kilapan paw ya kajing so binyaw halo kajing no jong Amit Shah henry na kayang menteri jong sarkar jala ubah hamlet doling ula pentipat bawa Amit Shah ula pentikna ya ke sarkar jala baon sabisha binyak halo kajing dawa jong kisang balang beper jong jelam nagalang kisang balang ru kelapan pau baki nyai biteng bet ban pinbo yok sarkar bakade ban pintri kambet yak inalain permit hak jelam Director General jong BSF Rakesh Asthana hak singset jan jong toyo ulawan yo kechat hajelang Meghalaya ban pet yak jilang jiman jong khaput jong India bat Bangladesh Nagalang Inspector General jong BSF Meghalaya Frontier Hardip Singh lembat kiwe ki he officer BSF kilaya thu ho asana halal jilang jiman jong khaput India bat Bangladesh lembat kiwe ha ka ju apor uni Director General jong BSF Rakesh Asthana ulale jong ru yak dauki BOP bat yakran bak sipai BSF ki ba pahara ha ni jaka kani gadai ko All India Radio Shillong ke balam sipi khubor Deputy Commissioner ke West Khasi District ubat pilingwa ha ka singsa jan jong toyo ula pensami kitablet sa kinongyo jimentoy lembat si dekhat jong ka community landscape management project kini kitablet kilong na kabanda banyarap ajing tip shushu yaki halo kajilong jiman kamariang lembat kilad jing raya kam
Kajingan kiblayo ya ketika ya da COVID hari India kila poi minta sya kesapu lai keluar ngut kiblayo kibapingi ya kejindon kibladat aitika ya da COVID hakari sya kesapu lai keluar afun lak sanhajar sanspa andrif nyongun. Kata kakoi kakhia jongkari kala pentip baka universalization of COVID-19 vaccination kepala sedang naduk afui dari ujilio batang hinggisni kali India kala saki hadu safun lak ngut kibladat ay ya ketika ya da COVID hakari. Kakubor ke pentip ni batang hinggisni nakini kisafun lak ngut kibladat ay ketika ya da COVID arfu arlak prapo hajangut kidai kibla shimya ke first dose ni kawat ke beningkong bat arlak nyefu hajangut kidai kibla shimya ketika jong kawat ke baar nak bentai kitu kibah ke karta jong khafras nem hadu saus nem. Kajilna ni galaya tang hinin kesni kedam sanspa khandai nyongut kibayo thamai yo COVID khat khandai aspa prapu prangut kibla kotno bachipongut kibla khlatno. Ka office UDHS MI ka pentip manakini ki sanspa khandai nyongut kibayo thamai khat nyongut kidai na East Garo Hills District khat laingut na East Chanti Hills District aspa safu arngut na East Khasi Hills khat prangut na North Garo Hills District sanfu sangut na River District khandai ngut na South Garo Hills Prangut na Southwest Garo Hills, Kaprangut na Southwest Khasi Hills, Shispa Sangut na West Garo Hills, Ndrefu Angut na West Gentile Hills, but Sanpuwingut na West Khasi Hills District. Ki aspa prapu prangut ki bakot pat ki kintup ya khat khandai ngut na East Garo Hills District, laingut na East Gentile Hills, Sanpuwingut na East Khasi Hills, khat angut na North Garo Hills, aflaingut na River District, khat sangut na South Garo Hills, shifongut na Southwest Garo Hills, khat laingut na Southwest Khasi Hills, shispa nyongut na West Garo Hills, aflaingut na West Gentile Hills, but khat laingut na West Khasi Hills District. Kisipongut kibaklapat kidai sangut na East Khasi Hills, laingut na West Garo Hills, but maluway na South Garo Hills, but West Gentile Hills District. Kajila Meghalaya hadu hinggisni kedan nilfuwe hajar shispa khandai sangut kiblayo ya COVID khat khandai neki positive case hakaba san hajar nyongut kidang don hagijing suma neki active case san hajar shispa nilfuwe ngit kilakot no bat shi hajar af sangut kilaklan no. Ka Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District ka kong Isa Wandalalu kala penjari da ka containment measure ha East Khasi Hills District nadu minta kesni ka afnru teluk unaitung hadu banda pelna da kumaipan. Kat kun ka hukum ka korfi me kantrekam nadu ka 9 baje janmir hadu ka 3 baje min step manla kesni ha East Khasi Hills District bat kumta lamaham ba undu banyak benyang hakini ki por balabu. Syusul ke hukum ke pentip ni baka total curfew kantrekam hamanna kesni ublay bat umsya ini ki bendon dalam kamha banyak benyang hakani kesni haka juga por umsya ini ru ban pelang jinyalang la kalong yak sensan perthei ki jinyalang nyam lambat kiwe bat kunjuru ke hukum kadang khangru ya ka jingat ho songkurim naga benta ka jingi on tap ni ka jingla nyam ya ki bayap la syatan po ka spongut bat kataru di benyo jingdit chuan la office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills District ka office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills District kala khangru ya ka enter district bat karun kami na ka Shillong urban agglomeration bisa Shillong urban agglomeration claim dan kipas kipatiknam Kahiyau telah di Council Southwest Khasi Hills District hadin baka yakandu ya ka Deputy Commissioner kala dawa badi benwanra ya ka khol ka subah ka batung kamsorkar hapo ka district ka council kala yakandu ru ya ba ranikton lindo tongkhar badi wemeli ka mokorwat kunju ni ya ba pius marweng badi wemeli ka ranikwa benpungsngo berpanjing kesan na kini ni nikmat benwanra ya ka khol ka subah ka jingtung kamsorkar hapo ka district na kayang jong kini ki Emily Angut kila pempaw baki kesan ya ka jingdawa ka HIC berkubar bagdengkam ka khol ka suba ha ka jingtung kam sarkar ha ka district ha ka khubor ilaka jong ka Tokyo Olympic kanong yakura jong ka ri India berkabalong ru ka jingtni limpi banwanra takma yala ka ri kam MC Maricom kala rung sa kawat ka bakhan rio hadin ka bala pilin no ya ka Hernandez Garcia Miguelina da sala kuway ha ka women flyweight kategori ha ka juga por ka PV Sindhu kala job ka karon ka baningkong ka jong ka Persya ya Ksena Poli Karpova ka banari Israel da arhuwe hinyo arhuwe shpo. Ka PV Sindhu ka jabsuk ya ka Poli Karpova bagmenta ka rungsha ka wat ka baar. Kato ki khubor kilakut ki bawan shapi na studio jong ka All India Radio Shillong basakin yat po ni saya so baga radio station na kamenta ki khubor haktin hindi badbo pat sa ki khubor haktin fareng. Kani ka ko All India Radio Shillong.